Kita kiatia rele masyarakat jong kisipai ki polis ki pernah tu bandung rumio na jaka barum hadu jaka bami la don kinom perman ki prabu nampak kita ki rio banai lebak sorka banai jadai kinom sok-sok hantai solingo bogon to 15 nomor kami postit jela juniti kamnam balik drama tingin na barang ban batay da kumay pa mudah-mudahan kita rekomendasi mikmat komu kepada untuk konspirasi kebanding kong do ka perang yang ni kecilnya kemarin kecilnya kau put jom kita di kau put kemudian kejengong bagaimana yak horsin shokin yak sisa kemasurin ko bagi 2018 hapo kaya no syukur tanah katin kita buat periapnya kita buat pertiangan yang tip mereka berisi kaya ba kalau ba ke polis department ngapo ka sarkar jala ini kalau ke patrot kanang batang barkian yang suspected dibasu perkat bakila batay mano lekim day pat kiriu sisa taman peni sa patay bagi terekam AFB kali rumah belum rumah ban piang rekom uamali ngaparangkur dia kali jingle mangintip mudah-mudahan salendet tak kita boleh kitip dan ayu salendet nama collection bajan nama gaji kli ke bang apo pokok sarkar mana kaniru kandai isu kagawai pat kalau lalu binueng lalu ya perkerja itu nasional dan lalu binueng to yang tu jingkir jo katuka nanti kepada penblok yang nasional berkuai kepada sarkar hingga pensiun yang jingkir kli kepada blok kepada apa ya ki ya kayan gasai kata ya kasi momen kasi lalu diberi halu dibahe mereka jingkli jonga nakli kepada sofa namar kumukpa jo konsulsing ha bandar lu jing semua yang ikut prapriyo nakli baharu kando orang jing singan ka kor kakia nabo ka jingkli baharu ka singan barang kadon guru kajing len shop jo kamay Maryam hado kando ka singan kajing yang gitu yang song untuk jaka namar tinggi jaka kalau ka sulang kasih kamera kelesa lagi promote kalarut tambah kidim diplom cakari aku lei kabang keliru bahtu ka donne kajing bom songsuk songsangan hatu jaka nomor kitip pasapoi satu jaka kabangin geli lalu bergeria di ong perban bakane ka subjek kene ka pang garando na po ko iya bisari ginunga banyak keren tidak ada mengikut bidang mikmat yang mulai banyak keren po assembly matang ikan po suropat itu putih cimere seberang yang anama nias gap sagi nom keren po surok ini kinong mikmat pa ni mohon masalah kinong mikmat ni hukwa balong kinong yasat ni kwa balong kinong tawan bagi kwaru balong kinong ichkai kay kabarjay kalay po sinam basaw po sinam kabarsawan de pa kanong siyem